kot nezamenljiv orkestar. Devojkite što nego čula dobri odglas, Ana Konstantinovska i Teja Bogatinova i čovekot što drži sve pod savršenom kontrola, maestro Ljupčo Mirkovski. Разкажа практично приказната, да ве чујам прво за Drag Queens! Мина Јелушиć-Јеринич, Сара Спирковска, Антонио Дашковски, Jakov Spasov, Anja Mitić, Nina Elzeser, Goran Nikov, Nina Tejan, Natalija Teodosijeva, Svanjana Vujošević, Emilija Micevska, Maja Andonovska-Ilijevski, Sanja Arsovska, Trajanka Ilijeva-Veljić, Keti Ilijevska-Siljanovska, Karina Naumovska, Gordana Endrovska, Petar Gorko, Marina Pop-Pankova, Vesna Petruševska, baby, Igor Angelov, Biljana Dragičević-Brojkovska, Lazar Hristov i Ruben Smuratovski. Na kraju da večerta, za sve ovo izgleda kako što izgleda i site nije i vi da se samo uvame ovde. Reći si 2 časa da gi pozdravimo onije bez koji što ova show nema šta da bude возможно. Znači od muzički producent Valentino Skenderovski, Svetlodogo sravoti Milčo Aleksandrov, tehnički producent Vladimir Mandičevski, naša ta kostimografka Marija Pupučevska, tancite i dviženja da gi pretvorimo koreografija ste razbili
majstorišta, naš je prekrasan orkestar.